emang ku anu nih. Apa yang salah di? Oh no. Saya berdoa dulu deh, semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa makan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.